Arratsaldeon, ongi etorriak Vitoria Eugenia Klub aretora. Gaur, abenduak 3, egun berezia ospatzen dugu. Hain zuzen ere, aniztasunaren eta euskararen eguna. Jarraian, Berdini dantza taldearen sustraiak eta hegoak ikuskizun berriaz gozatzeko aukera izango dugu. Gaur bertan estrainetzen den ikuskizuna. Zorionekoak gu, hemen gaudela, elkarrekin. Emanaldiaren bukaeran, Berdini saria banatuko da. Aniztasunaren, inklusioaren eta euskararen arloan lan egiteagatik nabarmendu diren pertsona, talde edo erakundeei Berdini dantza taldeak ematen dien saria. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Sala Vitoria Eugenia Club. Hoy, 3 de diciembre, celebramos un día especial, el Día de la Diversidad y el Euskera. Y qué mejor que celebrarlo con Berdini Dantza Taldea. A continuación, podremos disfrutar del nuevo espectáculo Sustraiak eta Hegoak de Berdini Dantza Taldea. Y hoy vamos a tener la gran oportunidad de sentir este estreno en directo, todos nosotros. Al final del espectáculo se entregará el premio Berdini, aquella persona, grupo o entidad que ha destacado por trabajar en el ámbito de la diversidad, la inclusión y el euskera. Urte hau berezia izan da, oso berezia. Emozioz beteriko urtea. Isabel eta Berdini dantza taldearentzat urrezko danborra jasotzea, maitasuna, errespetua eta eskerrona jasotzea izan da. Aurrera egiteko indar berria. Este año ha sido muy especial. Un año lleno de afecto, cariño, respeto, amor y reconocimiento. Porque eso es lo que simboliza para Isabel y Berdini Dantza Taldea el tambor de oro. Este reconocimiento impulsa y proporciona fuerza para seguir trabajando y sobre todo para seguir creyendo que hay otras formas de pensar, de sentir y hacer. Mila esker, una vez más, por creer en la visión y el trabajo de Berdini Dantza Taldea. Jarraian ikusiko dugun ikuskizun berria, Sustraiak eta Hegoak, dantza garaikideko ikuskizuna da. Eta mugimenduaren hizkuntza unibertsalaren bidez, kultura aniztasunaren aberastasuna ospatzen du. Momentu batez, pentsa dezagun. Zeintzuk dira gure sustraiak, gure oinarriak, gure baloreak. Berdini dantza taldeak urteetan zehar eraikitako sustrai sendoek, maitasuna, sentsibilitatea, talde lana, desberdina dena errespetatzea eta beregan sinistea, lana ondo egitea besteak beste, gaur egun hegoak zabaltzeko aukera ematen digute. Ikuskizun honek sustraiak kontzeptua aztertzen du. Gure musiken erritmo berezietatik eta dantzari bakoitzaren adierazpenetatik abiatuta, ekitaldi hau gure kultura eta aniztasunaren ospakizuna da. Hegalek, gure nahiak, ametsak eta erabat adierazteko askatasuna adierazten digute. Sustraiak eta hegoak lanean, dantzariek erakusten dute hegan egiteko, oztopoak gainditzeko eta etorkizun inklusiboa sortzeko desio komuna partekatzen dugula. Hoy nos embarcaremos en un viaje único a través de la danza contemporánea. Un espectáculo que celebra la riqueza de la diversidad cultural mediante el lenguaje universal del movimiento. Raíces y alas es más que una obra. Como veréis, es una experiencia que nos invita a reflexionar sobre nuestras conexiones y las tradiciones que nos definen y unen. Por un momento, pensemos en cuáles son nuestras raíces, nuestras bases, nuestros valores. Las raíces profundas que Berdini Dantza Taldea ha ido construyendo a lo largo de los años, como el amor, el respeto por lo diferente, en creer en las posibilidades y en la evolución a través del trabajo en equipo bien hecho, entre otros, nos llevan hoy en día a poder desplegar nuestras alas y poder volar
cada vez más alto. A través de danzas inspiradas en diversas emociones y sensaciones, los talentosos intérpretes representan la fuerza y la belleza de nuestras identidades compartidas. Las alas representan nuestras aspiraciones, sueños y la libertad de expresarnos plenamente. En Raíces y Alas, las y los intérpretes muestran cómo, a pesar de nuestras diferencias, compartimos el deseo común de volar, de superar barreras y de crear un futuro inclusivo. Beraz, besterik gabe, mugimenduan murgiltzera, energia sentitzera eta aniztasunaren edertasuna ospatzera gonbidatzen zaituztegu. Así que, sin más preámbulos, los invitamos a dejarse llevar por el movimiento, a sentir la energía y a celebrar con nosotros la belleza de ser parte de un todo diverso. Zuekin, sustraiak egoak eta berdini dantza taldea. Libre. Pasión. Maitasuna. Corazón. Brillar.
pozik. Respeto. Errespetua. Confianza. Confianza.
Arratsaldeon, urtero bezala, abenduaren 3an desgaitasunen nazioarteko eguna dela eta Berdini dantza taldeak Berdini saria ematen die kulturarei, kirolaren eta aniztasunaren inklusioaren eta euskararen alde egindako lanagatik nabarmendu diren pertsona, kolektibo edo erakundei. Aurten, Berdini dantza taldeko zuzendaritzak sari hori Javier Roquero Salto Systemi ematea erabaki du. Como todos los años, el 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, Berdini Dantza Taldea otorga el premio Berdini a aquellas personas, colectivos o entidades que se han distinguido en favor de su apoyo en el ámbito de la cultura, el deporte, a favor de la diversidad, la inclusión y el euskera. Este año la Junta Directiva de Berdini Dantza Taldea ha decidido otorgar dicho premio a Javier Roquero Salto System. Aurrera bideoa. Hasieratik, beti defendatu izan ditugu gizarte eta ingurumen ekimenak gure komunitatean. Aldaketa bultzatzera eta kontzientziazioa zabaltzera bideratutako ikuspegia da gure lanaren giltzarrietako bat. Salto Ecosystem hazten doan heinean, guk gizartearekin dugun konpromisoa ere areagotzen ari da, eta bete egingo dugu Salto Fundazioaren eskutik. Gure helburua mundu mailan eragina izatea da. Garapen komunitarioa eta gizarteratzea sustatuz, eta kirola aldaketaren katalizatzaile gisa erabiliz. Azkarrago korrika egin. Pedalei denbora gehiago zeragin. Amets handiagoak izan aldaketa iraunkorra ekartzeko. Hori da gure leloa. Salto Fundazioak aldaketa piztean eta aldaketa eragileak indartzean jartzen du arreta. Eta gizarte laguntza eskaintzen du modu aktiboan, kirolaren bidez, inklusioa, berdintasuna eta aukerak sustatzen dituzten ekimenak antolatuz. Komunitate behartsuetan hezkuntza, osasuna, kirola eta ongizatea lortzeko xedean aurrera egina ahala, eraginez beteriko etorkizunerako bidea urratzen ari gara. Elkarrekin gure komunitateak eralda ditzakegu. Elkarrekin aldaketa piztu dezakegu. Elkarrekin etorkizun inklusiboagoa eraiki dezakegu. Salto Fundazioa. Beyond Sport. Junkal de Lucas Saltoko kultura arduraduna. Ane Unzeta gizarte laguntza eta kirol egokiaren arduradunak jasoko dute saria. Junkal de Lucas, responsable de cultura, y Ane Unzeta, como responsable del área social y deporte del deporte adoptado, reciben el premio. Aurrera. Isabel Berdini emango du saria, Berdini proiektuaren zuzendaria eta gaur egun Donostiako udalak ematen duen urrezko danborra. Isabel Berdini, directora del proyecto Berdini y actual tambor de oro otorgado por el Ayuntamiento de Donostia bajo la entrada. Bueno, norbait ez zer zen nahi bau? Mila esker, Berdini Dantza Taldea. No sé vosotros, pero yo estoy sobrecogida y me va a costar hablar. Bueno, gracias. Siempre que te den un premio creo que hace ilusión, pero este es un premio especial, porque no habla de Salto como empresa, no habla de nuestro proyecto empresarial, no habla de que empezamos hace 20 años con una idea genial, ni de liderar el sector del control de accesos electrónicos, habla de otra cosa. Habla de nuestra cultura, habla de nuestros valores, habla
de que nos importa, además de hacer negocios, hacerlos de una determinada manera. Para nosotros la inclusión, la diversidad. Me ha encantado lo que decía Ispea cuando hablaba de ojalá algún día hablemos de un todo formado de muchas partes, de partes diversas. Nosotros trabajamos para eso, ¿no? Trabajamos por la diversidad y nos encanta saber que alguien como Isabel nos lo reconoce. Así que gracias, Isabel. Nire aldetik ere mila esker Berdini dantza taldea, mila esker guztiei. Benetan plazer eta ohore bada horrelako sari bat jasotzea. Azken finean salton egin dugun ibilbide soziala saritzen duelako eta erabat hunkigarria da guretzako. Bestalde gaur egunain berezia izan da, bideoan ikusi dezuen bezala, Salto Foundation datorren urtean hasiko du bere ibilbidea, eta fundazioen bitartez Saltok bere ekintza sozialak bideratuko ditu, Javier Roqueroren gidaritzapean, eta ziur nago aniztasunaren alde ere jarraituko dugu lanan egiten, beharrezkoa bai da gizarte anitz eta justoago batengaitik. Besterik gabe, mila esker eta eskerrik asko. Bueno, pues ahora nos queda una coreografía más para agradecer a todos por haber venido. Espero que os guste, es muy bonita y me gusta mucho, y sobre todo a los bailarines. Venga, mila esker. Basoetako iluntasunean, mendien arkaitzartean, haizea abesten entzuten da, doinu zarren oihartzuna. Arbasoen oiu hilezkorra, ilargiari begira, Zeiaren ostoak bezala, betirako izango dira. Bidai luze bide harritsuak geroa eskuratzeko, orain daukagu aukera beraz asketala bizitzeko. Gure herriko altxorre ederra gurekin zainduko du, bihotzean gordeturikoa ezingo dute urratu.
ondo, orain bukatzeko argazkioa aterako dugu, etorri diren saltoko lagunekin, Goizan, Jon, eta bar. Venga. Eskerrik asko eta hurrengo arte.